Mukanda mutumine bena Filipe. Filipe chapter wakumudilu. Meme Paulo ne Timote. Badi bakwachila Yesu Kristo mudimu. Turi tunifungila nweni bonso badi bitaba Yesu Kristo mu Filipe. Kabidi ne banfumu ne babalumbulishi babu. Ba muchisumbu chenu. Mukanda ewu. Dinanga ne bupole byakudembele mukulu tatu wetu. Ne byakudi Yesu Kristo. Fumu wetu. Bishinda munda mwenu. Njingela mvide mukulu wa into sekijila misangu yonsu injinu vuluka. Jiba jonsu jini intendele mvide mukulu bwalu bwenu. Njingumvo di sanka. Bwalu bianga chile kuditu kuja kumpala. To ni mpinjeu. Nuvo bangambulisho bikole wakutanganisha lumu luadi sanka. Mvide mukulu bumutu adije muri mumwimpe au munkachu mwenu. Njimujadi kene. Ne atunu kena uto ne mwajika u. Jitu kujafika Yesu Kristo. Njingenda nenu bonsu mumoi. Nakubini ngumvo bwalu bwenu bidi ampa bwalu. Nasha lelu mundi mulukani. Nasha diba dimvo ndumbulile lumu luadi sanka. Njari kabulela bwalu. Nudi amu nudi sange nanyi mujinanga jivambide mukulu mundeje. Mvide mukulu mujadike bulelele bwabini ngambe bise. Njimunu nange bonso ne jinanga jinene jiri Yesu ununanga naji. Kepani intendelele mvide mukulu. Nulombela bwanu yekumpala munjila wadinanga. Mupete kabijilunge. Ne meji mimpe. Bwanu mwone mwakujingulula bidibiakane. Na kuditu kujafika Yesu Kristo. Nenu ikelekanu ikalema. Kaba imwakunu juula. Jiba adi hamumalu enumimpe. Avo Yesu Kristo mwenze nenu, wakutumbisha ne kunemeka mvide mukulu, ne ikala byuma byenu. Bana betu, njimuswe bwanu manyene, bivo bingenze kele, bivo amu bitangala jelumu luadi sanka. Bwalu bantu badi bakwata muri mumunzu buwabu kelenga, ne bantu bakwabu bonso, badi bamanyene, mbangele mulukanu, bwalu njinkwachile Kristo mudimu. Pavobu bamone mulukanu, bana betu babuni bavu amubateke mena kudinfumu. Balongesha amukulongesha mwaku wamvire mukulu, kaba ibachina. Bushu wa bamwe bakudibu badi balongesha Kristo, bwalu badi bantekele lubabu. Bankebele bilumbu. Kadiba kwabo badi bamulongesha amune moyu mwimpe. Bobu abu badi benza nanku, bwalu badi banange, bamanyene. Vide mukulu mumpeshe mudimu wakulumbulile lumu luadi sanka. Bakwabo badi balongeshe ni moi wakunduisha. Kabidi wakudinga bantu. Badi bakeba kumvudijila makenga pandi mulukanu hapa. Kadi ebi byonsu kabiene ni bwalu nansha. Nansha bakwate mudimu ni meji mimpi. Nansha ni meji mabi. Badi balongeshe amukulongeshe Kristo. Kechiri chipite kunsankisha. Nengi kele amune musangel, bwalu njimu manyene, kuritendelele jen, ne kujambulisha janyuma wa Yesu Kristo, byonso abine bimpeteshe lupandu. Bwalu njingingila, nteke mene bikolene, vide mukulu kakumfisha bundu nansha. Matukonsu, kajinanga nanga lelu, nengi kele amune moyo mushindame, nansha meme ni moyo. Nanshanke bakufwa, nentumbishe Kristo mwanyimosi. Kadi moyo mene nchinyi, bwanyimeme, moyo ke Kristo. Nankulufu nelumpeteshe moyo mupite. Kadi pani ishale ne moyo pan, nchidi amunku chile kabidi Kristo mudimu. Nankuchene mumanye chinyi mwakusungula. Badi bankoka eku ne eku. Luseke njimuso kushia pan, bwakuikale ne Kristo. Kebi wo mwakwikale bipite bwimpi. Luseke lukwabo. Njine bwakushala panu bwakunuambuluisha. Njimujadi kene. Nenshale nenu panu. Nankunemone mwakunuambuluisha. Bwanu yekumpale bonsu. Nusanke muditaba. Nenkudiba di ngapingana kunuti. Nenu ike nisanke dipite bwalu bwanyu. Bwabyonsu bidi Yesu Kristo munuenzele kundi. Kajinwenze amumalu adi umpuangane ne lumu luadi sanka lua Kristo. Naku nansha memu mufike wakunu mona. Nansha chie mufike.
nengumvo munu di bashale bashindame badisange ne meji amwe luangane bonso ne moyo umwe bwaditaba dijilumu lwadisanka lunu petesha kanu chini baluishi benu na nsheka kesi leja ibukitu walu kubukitu bwenu ke kwa leji lembide mukulune baluishi benu badibabutuka kajunuenu junuende munjila walu pandu walu mbide mukulu munu pedipa januenu kukwachile Kristo mudimu kanuene amune bwa kumuitaba nka yako kajununine bwa kukenga kabiri walu bwende binyeru dibadisange nanyi mumvita eyi ke mvita inu bamone ndwangana kale ke inji ndwangana kabiri nelel bumunu di bamanye. Filipe chapter muibidi nukadi ni taba Kristo bakole lamu Kristo udi ununanga unukolesha kumoi nudibani sange ne nyuma mwimpa nujinenzelanga ne bimp nufuilanga na luse nankundi nulomba bwanukumba jiri sanka janyi umvu anganai nanganganai nuikale ne moyo umwe kabidi ne lungenyi lumwe kanu enji bwalu nansha bumwe ne meji alubabu nansha kulitemba patupu kadini dipwekeshe kuliba kuwabu muntu yonsu atangile bantu bakuwabo bubali bamupite muntu kakebi chili chimusankisha amuyeye kadi ela ibonsu meji kubili bisankisha bakuwabo ikalaye ni moi uva nao Kristo konsweku uva anumulongu umwene mvide mukolo kadi kavwa muuminyine kubumvide mukulu bwende kadi uva mujibengele byonso bivwaye nabi mwitabe bwa kuikala mupika kudienza ye mufwananga nene bantu umweneke bumuntu mene uvo muswe kudipwekesha kutumikela ito nekulufu lwa kumuchi muchamakane kepe dimbire mukulu mumuzangike mumwinyike jina didikumpala kwa mena makwabu onsu nankubonso badi mujulu badi pabuloba nansha badi munda mwabuloba batwe binu banemeke jina dia Yesu batonde patokene Yesu Kristo udi mfumu ke mujibu batumbisha mvide mukulu tatu bana betu bananga pamvo munkachu mwenu nuvo bantu mikile misangu yonsu kajinu pite kuntu mikile lel panji chiyipu nukwate mudimu nuchine mvide mukulu numuzekele bwanu pande bwalu mvide mukulu udi ukwate mudimu jiba jonsu munda mwenu bwanu jinge chidie muswe ni chikumba cha kabichi enza ibyonsu kanu inu jaba kena kanu inu tontolola kemunu di mwakuikala bantu bim ba munda mutoke nenu sombe panu munkachi mwa bantu babi bapambuke bubana bamvide mukulu bajibu kabayi mwakudiula nujine bwakukenka munkachi mwabu bumitoto ya mujolo jiba jinu jinu balongesha mwaku udi utupetesha moi nenu benza nanku nemone mwakuditemba bwalu bwenu jituku jafika Kristo bwali jituku wadi nebi mwenekene mudimu wanyi nelutatu wanyi kabivwa chana nato njikumpala kwambire mukulu bwakumulambula jitaba jenu pamwapa nebasakijile moyo wani kumulambu wenu nansha byabi byenzekana nensanke numbweje bonso mudisanka yadi nenu kabidi nujine bwakusanka kumbweje mudisanka jenu paso mfumu Yesu jintekemene kunitumina Timote Lukasi bwapapinga naye antwajile ngumu ya kwenu ankoleshe kumoyi yeye nkayende keudi utatepa mwananyi unutachila nenenu kabiji bantu bakwabu bonsu badi batata anu bwabidi bibalengelele bobu nkayabu kabena bakeba bidi bilengelela Kristo nudi bamanye muva Timote muleje patoke mudie muntu wa moyo umwe bumudi mwana wambuluisha tatwende
ke mudiye ungambuluisha mu mudimu wa kutangala jalumu lwa disanga. Njimutekemene kunutuminaye, panga mwana mudi chilumbu chanyi chipita. Mundo mwamfumu njimujadikene, mene nemfike lukasa bwa kunu mona. Njimwele mejine, mbimpe kunu pinga jila mwanetu Epafrodite. Uvo mukwata nanyi mudimu, mwendekana nanyi mumvita. Yeye ke unu vabantu mine bwa ngambuluisha mudikenga chanyi. Munu samine bonsu moi. Muluba kana kabidi, bwalu nuvo bumvone, udi usama. Hushu, uvo musame bikole, mwambe kufu. Kadimvire mukulu mumufuile luse. Kim mufuile amuyeye nkayende luse, mumufuile ne mema kabidi, bwachipechi jibunga majine ne dipite. Kepani muso kunu tumina Epafrodite lukasi. Bwanu sanke panu wamonanga na nende. Kabidi bwajibunga majanyi jishike. Na nkunu mwakijile ne disanka diabuni. Bwalu mwanenu muditaba. Nujine bwakunemeka bantu banangu. Bwalu uvo wamba kufwa bwa mudimu wa Kristo. Uvo mujele munshi uyalufu. Bwakungenzele mudimu unuvo nwenu kanuye mwakunkwachila. Filipe chapter mwisat. Nankubana betu. Nusanke bwapanu dibadi sange nenfumu. Kabyene bintonda bwakunufunjila amumalu amuamumwe. Bwalu malu au adi anulengelela. Jimukila ai bantu badi benza bibi. Jimukila ai mbweyi. Jimukila ai badi basa kutekesha bantu panshi. Jiteka jadi shima. Bwalu badi bubateka panshi mene mubulelela ntwetu. Kimbobu nansha. Bwalu twetu turi tutendelela mbire mukulu kubukola bwanyuma wende. Turi tuzitemba amu bwa Yesu Kristo. Katwena tutekemene kubidi bantu benza. Kadi mema kabidi. Mvomwa kuditemba kubibu bantu bangenzela. Bikala muntu musa kuditemba kubyanangu. Njimwa kuditemba mumupite yeye. Bwalu baba banteka panshi. Pamva mukumba jelu mingulu jimu. Njimwene Israele mufukila. Njiwa muchisamba cha bena Benjamin. Njimwena ebelu mene. Wabidi bitangile di kumba jadi ya mikenji. Mvua muparushe. Mvua ne di suminyine di pite. Mkenga sheshi sumbu cha bene di taba. Padibu batangile muntu di ulama mikenji. Bu muntu mwimpe. Kakuvo muntu uvo mwakunjula. Kadi bionsu abi bimvo mutangile bubya mushinga. Njimbi tangile pinjeu bubya kuimansha bwalu bwa Kristo. Chena ngamba amu bwabyo abito. Kadi ntangile bionsu bijine mushinga bubintu bya kuimansha. Bwalu bwa chuma chipite bwimpe echi. Kumanya Yesu Kristo. Fumu wanyi. Bwalu bwende ye. Njimwimansha bionso bivone mushinga kumesu anyi. Njimbi tangile bubintu bya kwela mudiyala. Bwamone mwakupeta Kristo. Kudisanga nende chishike. Chichene mudiyela mulune. Njimuntu mwimpe. Walu njindame mikenji. Kadi njimwimpe. Walu ningitaba Yesu Kristo. Walu mbire mukulu keudu tubingisha patu ditwitaba. Chindi njinga chidi anu bwakumanya Kristo. Kumbo bukole bwajibika jen. Kudisanga nende mumakenga. Kujenze mufwananga nende mulufu. Nteke menene. Mbide mukulu niambisha meme kabidi kulufu. Chena mwakujambane. Nkadi mupete chindi ngipachila. Nashane. Nkadi mwakane chishike. Kadi njingipachila amukuipachila. Njibamba bwampete nsala wakalumbanje. Bumudi Yesu Kristo mumane kumpeta. Bana betu. Chena muso kwambane. Nkadi mupete nsala wakalumbanje euto. Kadi njingenza amubwalu bumwe. Malu onsu wakale. Njinga pamoy. Ngobokele bidi kumpele kwanyi. Nanku nchidi munjila. Nyema lubilu. Bwampete nsala wakalumbanje. Salauke moyi mupya udimbire mukulu mutubikidile. Bwatu upetele mujulu kudi Yesu Kristo.
twetu bonso bakali bakulumpe mu bwalu bwamvire mukulu kemeji atuline bwakwele kadi pikale bama bakunu dibele meji amushinde mukwabo vidya mukulu ne anujanduile bwalu bonso patoke nansha munyi ne munyi tuye amukumpala munjila utukadi bamane kulonda to ne kumpinjeo bana betu ndonda ibonso mu makasa tuva banuleje chilejelu nankutangila ibikole badibijikije chilejelu echi mva mumane kunwambile misangu ne misangu njinwambulwile kabidi mpinjeu ne binsonji kumesune bantu babunika bena balonda njila mwimpe uto kemudi bubalwisha muchimu cha makane wa Yesu Kristo kadi ne babutuke bwalu mvidye wabu kedi fujao badi temba mubivwa mokubafwisha bundu bele meji anukubya panu bwetu twetu musoku wetu uli mujolo tudi twindila tutekemene ne moyo mujimu musungidi wetu pumu Yesu Kristo ujene bwa kutuluka mudiulu yeye ne akudimune mubidi wetu wabutekete walufu waufanangane ne wende walumu udie nawu kacha wabika kulufu bwalu ujine bukenji bwa kuteka byonso kubumfu mubwene. Filipe chapter mwinai. Bana betu baswibwe kemunu di mwakwikala bantu bashindame badi sanga nemfumu njinjinga bikole kumwanangana nenu nudi nunsankisha njindi temba kabidi bwalu bwenu wewe Evodia ni wewe Sintike njinu lomba nusengelele bwanumvwangane bubana babakaji badi muntu umwe mujitaba wewe kabidi sizi kuse mwene mudimu nanyi wajijumu njinkulombane ubambuluishe halu bobo babangambuluishe bikole bwakutangalaja lumu lwadisanga pamone Klema kabidi ni bene mudimu nanyi bakwabu bonso mena abu ari mu mukanda wa moyi sankai matukonso bwali nudi badi sange nemfumu njingambululane sankai leja ibantu bonso moyi wakalolo fumu kadi pakufika kanu sumpa kenyi bwalu nansha bumwe kadi mumalu onso nutendelele mvidya mukulu nilombe byonso binu jinabidishinga nubilombe ne moyo wajanyisha bumunu dibadi sange ne Kristo mvidya mukulu ne aleme myoyo yenu numeji eno mubupole bwende udi bupite byonso bidi muntu mwakujingulula nankubana betu nutambe kutabelele byonso bidi bimba kabidi bidi bantu mwakupa lumu ke byonso bidi byabulelela bidi bantu mwakunemeka bidi byakane bidi kabine kalem bidi bisankisha bantu bidi bantu mwakutumbisha nukumbaje bimvo munulongeshe binu babapete kunji binu babumvwe ngamba binu babamone ngenza nankumbire mukulu mutupi wabupole neikala nenu nuva wapete mushindu chakabidi wakundesha munu dibanange mva mumvo disanka jabuni mwona budipa jakudimfumu chene muse kwambane nukaji balekele kusumpakana bwalu bwanyi kadi kanu wapete mushindu wakulesha munu dibanange kabidi chena ngamba nanku bwalu njinkengele chintu njimulonga mwakusanka ne binji nabi nkadi mwibijilangane ne bupele nansha ne byuma njimulonge mwakumva bimpe myaba yonso kabidi ne byonso bidi bingenzekela nansha meme ne byakude bikumbane nansha ngumva nzala nansha meme ne bintu bivule nansha chinabi bikumbane njingumvwe amubimpe bumudi Kristo unkolesha njimu wakupichila mubyonso amubimpe kadi panu vabangambuluisha mudikenga jani nuvo benza kabidi amubimpe nudibamanyene musangu umvo mumuke ku Macedonia chikondo chimvo mutwadije kulongesha lumu lwadisanka
kubisumbu byonso bya bene ditaba anu nenu nka yenu bene Filipe keba babang'ambulusha nuvo badisanga nanyi mubyumvwa mupete ne mubyumvwa mujimishe nukavu bantu mine misangu mikwabo bintu bimvwa nabidijinga pamvwa mu Tesalonike mema chena nkeba kupete bintu kadi njinjinga kusakijila kubinu kaji nabi njinu jadikilane nkadi mupete byonso binivo bantu mine bidi bikumbane bipite pumudi Epafrodite muntu ajile mpinjeo binivo base kumpesha byonso bini nkengela njinabi bintu byenu bidi bumulambu wadipembu jimpe udembire mukolo wanisha umusankisha bilondeshile byuma byende ne butumbi bwende bide mukolo ne anupeshe kudi Yesu Kristo byonso binu jinukengela bide mukolo tatu wetu atumbe kashidi chendelele amen. Bantu bonso bambire mukolo badibita ba Yesu Kristo bela imoy benedita babatudina badi banitumina moy bantu bonso bamuchisumbu cha benedita bambire mukolo badikunu nanga badi bakwata muri munzu wa Kezare badi banitumina moy dinanga dya mfumu Yesu Kristo ishindama munda mwenu bonso.